ubwato bubiri bwari butwaye abimukira biganjemo abo muri Somalia bwarohamiye mu nyanja y'Abahinde ku gice cya Madagascar maze 24 bahasiga ubuzima. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia yavuze ko 46 barokowe. Winnie Byanyima, umugore wa Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, uheretse gushimutirwa muri Kenya aho yari yagiye kumurika igitabo cye, yavuze ko atizeye ko umugabo we azabonera ubutabera mu rukiko rwa gisirikare. Abanyamarawi biriwe buzuye mu mihanda y'umurwa mukuru Lilongwe berekana akababaro batewe na leta yabo kubera ibikomoka kuri petroli bikomeje kubiyanga. Igipolisi cy'i Nairobi muri Kenya gikoresheje ibyuka biryana mu maso cyatatanyije abigaragambyaga mu mahoro bizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo rukorerwa abagore. Abanyafurika y'Epfo batuye ahitwa Simon hafi y'inkombe z'inyanja mu mujyi wa Cape Town bagowe n'uburyo bwo guhangana n'inyamaswa zigaragara nk'izirushaho kwiyongera no kwegereza abantu.